Mon sang tanga INP Mizo channel khe tu le ngai thatu Songate chipai kan bu ka che u khothlang lam chan chin toi te in kanan je masal lok nge hello thian te u reward le offer thatak nen rami circle alo le ta ti kanan hria tir lok teng cheu gaming him le rin tlak it hiam na lan chhuat theina sum hlo theina ani bok rami circle hi a hima mi makta duai khatinan khel le me kani a khel dan I hriat lo pon zir har lo view mai bok hanin zirla a harmia lovania rami circle hian electronic payment chak taka neya paytm phone pay credit le debit card te thlengin a man theiani chuba ka welcome bonus cheng sang ni idong hal bokang rami circle hi khela nuama I phone landscape mode da in email I mureng theyanga phone ati boy lo hle bokani I download du chuan a hnuai link le description a hian lut la deposit iti masak bera cheng sang ni idong bokang rami hi khela sum han khel chuak ve te le Game involves an elements of financial risks and may be addicted. Please play responsibly at your own risk. United States President Joe Biden chuan Nizan Khan Lockheed Martin company in ral thuaman siam na hun pakhat Troy Alabama chu awatloa na thok tu Mizo te hna lom thu asoya Lockheed Martin hi US in Ukraine tanaral thuama pek Javelin siamtu ania Biden chuan democracy hum himna na beitu in ni ati helai huna local kadu chan chu American mepuin Ukraine tana in na tho hi hria se kadua Ukraine ram tan puina tura inin pek na hi aro puya lom thu soi kadua ni ati voin me nili hian Zaporizhia lampan natur humanitarian corridor pali siam thei beisai ni in Ukraine Deputy Prime Minister Irina Vereshchuk chuan soi humanitarian corridor hi Mariupol Lunakharsky Circle Tokmak le Vasilivka muna hon beisai ani President Zelensky chuan Azovstal steel plant ratangin Mizo le somruk le panga in Zaporizhia an thlengto ti soi Azovstal atanga chan chhuwa zinga telve helai muna thoktu Elena Chaibulchenko chuan andam kho chhuwa dana soya March ni ni atang khan bankara kanom chara me ni khat khleng khan pon kan chuak mi alo eitur mu malpo kan nei lo boka thilo tokin sup thingpui hang le thil dang kan eita thina puar na tham chu omlo men roi chu lai khan mi somli le pahni an la oma civilian vik kan nia kan zinga sipayan omlo kan sipaiten injinga kan omve chuan inta na poi theidon antia civilian chau kan biru ni kan chen na khovel hi ti khop khana chet thei karingai lova bomin kan chevela de na piangin kan omna bankar kha azuan hian azuang ni ber rap thak takani ati Elena hi Russia lama om du lo thi thlenga Ukrainian thang tlat minia Donetsk ka om don lo Mariupol mi kania he mun hi karamani ma se tu na chuan kan khuwa Mariupol hi mei vap mai anita atibok Kharkiv Oblast a Ukraine sipaiten Russian military vehicle tam tak anti chiatna drone thala ka tangena langa Sulivka khuwa ni in CNN poina dik nge ti asoya Russian force te hi anche fu vak lo ne nalang avoi khatnan Russian leader in Mariupol atlo veta Denis Pushilin Donetsk region separatist leader Russia lam tang chuan Mariupol atlo nimen khan thala ka dara thilkhen hun tak hi soi mai theini lova Russian force ten Mariupol an thunun nuwa thleng ni nge na langa Russian official indo nuwa Ukraine khopui tlo masaber ani nge Greece Prime Minister Kyriakos Mitsotakis chuan natural gas thlit fim na mun puitur terminal ahongta a Greece hian European Union in nga lutuk chu apoi theidon ne na muwa ma ne in tawdel dan konga dap tanani Greece chuan Russia in EU ram te gas kat sakatum mek zela Bulgaria le Poland ramin antuar masaber don ne na lang Russia in min blackmail lo nan in tawdel kan tumani kan then omram te po kan supply thayang atia European Union Council President Charles Michel chuan Greece ram malak na hi thil thatak Europe ramin Russia energy arin chan lutuk ti zia omnana malak na poimo takani alo ti ve pok
he project atan hian European Union chuan suma tho ve dona US dollar million zathum le som sari le pakua sen na turania sang ni le som ni le pathuma mantran tura be sei ani bok ole ti chuan Myanmar lam kan thlir chhun jom ngal don ni o terrorist council sipai motor tamtok nena ha kha atanga falam lam panakal te chu nimin pia lam khan chhun chung khuwa an riak ni om takania nimin tu khan chhun chung khuwa atanga kal chuak le in an kal muang hle a chhun chung le ram thlo in kar vela nizan khan an riak ani mai thei chanchin chiang takin a hriat hlei thei rilova tukin khan falam lam panin an kal le ni chuan an soya an kalna tur kong pui dunga om te chu an loral tlan sa hlom ni in an soi Sunday ni khan falam kho pui dai fe ma tlangwal pakhatin bomara puak to a nimin pia me ni ni khan te dim township pa lai tui khobula papa khatin bomara puak vele bok sial zonga wak chuak an nia bomra puak tu zok uthang lian chu a hmuna aboral nga la a thian pa usum lian chu Mizoram lama damdoi in pan pui nga la ni sipai thu nei na pong lak nu hian civil mi bomra puak aboral hi chin state a hian mi pakua an om to a hliam tuar som pakua an om to bok Sakain region kalemiu chimlam asi se khwale sha phu kho che vela CDF tele PDF in kopten me ni khatle ni ni khan terrorist council sipayan ka pa ni ni chung in dauna terrorist council sipai so man thia kale PDF pakhat aboral boka ral thuam le na wangin kum som pangami mai chetle rol aboral bok ni in CDF lam chuan an soya asi se kho che vela hian me ni khat jing lam da ruka tang khanan in kap tana sipai panga an kap hlum ni in CDF lam chuan an soi terrorist council sipai te chu ong mengala kholama tangin sha phu khop lampana than tho belawangin anin kap le na sat ta hle ni in an soi heta po hian sipai panga an kap hlum le a silai pali an lak sak thei boka hetia lo kap tu te hi CDF KKG PDF kale vakok CNDF le Rangers kale Defence Force RKDF hote khan ni me ni khata anin dolai khan terrorist lamral thuam lian chu yisin khwa atlapuak ta a kumsom pangami me chetlei rol aborala anaw ni om tak kumsom mi in hliam atur bok helai vela hian nikum September thla tang khan in dona chuak ta fo maya ni ni chungan in do nuwa nimin lama po khan an la in kap chun zom zel ni nan soi boka nimin lam chanchin hi chiang takin kan thremhan ri talo kalimiu chim lama in dona wang hian me ni ni khan chin mi umin ong ate chung kwa member pali chu an khotlak lama an lo boral thu hriat ani le a an tlan lain ral thuam lian in a fu ni nge in an ring me ni thum nimin tu khan sha phu kho anu pakhat chu aral tlan lain sipai ten an manta ni in an soibok nimin pia khan sia phu kho in khat chu ral thuam lian in a deng cheto boka tuna hian trin ta le a che vel khomi mi sing chuang chu an ral tlan le mekani Sakain region thi chain tamsi pa indong ku ngatanga chimlam panakal chuak terrorist council sipai motor te chu me ni ni nimin pia khan e chan luin khwa atanga indong chi kholam pana an kallayin July vela PDF ten bom ne nan lo bele a sipai parukan thia midang pariatin hliaman tur ni in Eagles Army HPDF ten an soi tin Molai Township huam chung panta khua police campo me ni ni ve khan PDF laminan bele boka police pathuman thia hliam turan omnol bok ni in Eagles Army HPDF te chuan an soi bok Sakain region Myong Township lama po me ni ni jing lam dar riat rik ma de watanga dar som pakhat thlengvel khan in dona thom ana sahlea MS PDF anti Myong Township Special PDF tele anthian Burmese Guerrilla Force te Natuchi Regional PDF te Minchan District 1st le 3rd Battalion te Myong TGR le CDSOM te Sakain District 2nd le 3rd Battalion te 11 Brothers Revolution Force tele PDF taloke te nikum lama kan puan thin lung thiang lim mitorot pol tia ming in vo ho te kha an tang khom hloma terrorist council sipai tenen anin ma chhonani le lamin an thom aro pui ve ve hle ne nan thom hre phak te chuan
an soya PDF tangkhom lampo chuan RPG voithum tual cher launcher millimeter som rukchi voi som ni millimeter som lichi voi riat z kap chuakin silai mu sang thum chuang an kap chuak ni an soya silai mu hi ren chungin an kapa ngai le photila chutianga darkar thum lai anin ka na terrorist council sipai somli lai an thi ni in MS PDF lam chuan an soya hliam turan tam hle ni an soibok an mani PDF lam hi thian om lova mi pani nan chala hliam an tur ni an soya ni Myong Township in daw na hian may che PDF te po an thok chuak na sa hle ni soi ani boka chon nulama ka chun zo man tum na a sipai ho chu kho chungan lu awangin civil mi te chen na ina chiat le hlavin an thul le ta zo ka ni PDF le an thian te hi pol rang rang somthum le pariat lai an nia in daw na tangan ho chu thingtlang kho kwa la yin ro pui takin an lo muak ni nan soi Sakain region sayasan PDF ral thuam siam tu pol chuan mun hlaka na rocket floating takan siam chuale thei thu mei ni thum nimin khan an soya an man ruwa ber chu sipai council ta maitel tawaran ti chiat te atanga cha kan lak ani thuan soibok tha engemaw zat an test nuwa thatakin an siam chuak thei ta ni nan soya nimina an soi angchi rocket hi mail khat le chan ve vel ka pha target va fu chat chat thei ni nan soya clear tu te in rin aina lo hla lo view mai theya dual cher rocket Myanmar thalai te siam chuatan chuan ka phla veng veng tak chu ni pakhat siam nan hian Myanmar chiat noi ni vel se na ngai don ni nan soya siam bel zel an tuma sipai council kem ka nan manan tum ber ni nan soibok tin Sakain region tho Kolin township police pathum chu nimin lam khan an am tenen PDF lama an pakai ta nia soyani mei ni nimin pia khan khin u township in pat khuwa chu sipai ten lu chilin chundar som pani le minute som ni le panga khan khuwa an hal tana chen na in zathum le panga an hal kang an kho pa pakhat chu an hal hlum lui ni in khin u info news chuan nimin khan soya arab thlak le hle ni sipai te chu tlai dar thum vela an chuak le a ran chormek te zinga bong som an hal hluma tuipam chhuwa na khol bu za fai na khol lelet khol som ni bike le cycle avain som level an hal chiat sak bok sipai nan tha an hal zui tak hi akang na sa hleya tu ber nge niang ti po an la hre hlei thei meu lo khomi pui te chu an la tlan mek ni nan soyani khin u township pa chiapin ain khuwa tayat kan khuwa indain le khuwa le mu ta khuwa te po sipai ten lu chilin an rok chhun zom zela an thil nei le ran te po an ruk sak zel mai ni nan soiboka tin kan balu township pa ku tong bu khuwa po mei ni ni zan khan sipai ten an rok le boka in then khat an hal ni in Kolin info news chuan a soibok Suibu township pa sei khun khuwa nimin chomhadar somvel khan sipayan luta civil mi parukan kap hlum ni nan soi piso tri laman veiwa na satawangin an ruangan la hlom hlei theilo ne soi ni boka ko sain anti kumsom ni le pani mi chuka hlumin a ruangan hal ngala chumi nuwa ral thuam lianin khomi te an kap zuya chung ko khat member nga omna chu an chungin an boral ta ni in nimin khan an soi Makui region Trilin township a yimiet ni police kema police te chuan YDF Trilin te chu telephone bia in an vo na sa thina moilo tak takin an tong khuma ti chuan mei ni jing lam dar nga vel khan YDF lam chuan keman vakap ta a dar kar chan ve vel anin ka nuwa police pakhata thia midang pani in hliam an tur boka nimin khan hliam tur te jinga pakhat jok aboral le ti hriat ani bok April ni nimin pia chonudar ni vel khan pau township pa didut queen khwa a piusotri ho chu PDF pol sang sangin an kap le ni in YRF anti PDF pol tenan soya minute somli le panga chung velanin ka pani atopa chuan PDF lambok chu ral thuam in dai lowa wangin an tol kir le tange nge a piusotri lammi pakhat thi in midang pakhatin hliam tur bok Mandalay khopui Chianmya Tasi Township Kantaya Veng Road 5758 in Kar Road 108 le 109 in Kara
nimin chhun lai vel khan sipai council lamin silai met puakin Myanmar le nual nia soyani social media lama mi pathum ka hlum an ni anga soi ania pakhatan man ninan soi boka tun lai chu Mandalay khopui veng lun lai deuh kongkil vela hian mi check in ka in man ti vel hi atam thei hle ni nimin tukdar sari le minute somli vel khan Mandalay region chau se khopuya Yesu venga po sipai pakhat a uniform hachunga bike a chuang lai chu chau se defense force tenan kap hlum bok KNU Brigade 5 Ramchan mengyu tha khwa me ni khat khan sipai lamin ral thuam lian an kap luta buin pakhata deng fuwa an bu akang ral ni nan soya me ni khat lai dar li vel khan jet fighterin luta township dipunu le tika tha khwa te po voisom lai a bom le boka in chia a om le teu ni nan soi mi hring thi le hliamero an om lo hlovani Moon State chai tu township a athet engabu khwa a terrorist council sipai kem pakhat chu me ni thum nimin chomhadar somvel khan KNLA le PDF tenan kapa sipai hi an tlan chezo ne soini in an tlan chiat santa kem chu KNLA lamin an hal ngal ani tunlai hi tanin tari region le Moon State lam an buai chove tan nina langa minong hlana thachang dol tu suwin po heng state le region lam te tlo in azin kual mek ne nan soya an tum ber chu sipai te ti nge le ti chak ani maya sipai community chunga khi a omang ti an hlau hlea chutianga omlo nan an campaign le char don ani ber Myanmaram hi abuai te nen thal tui tlem lai ani chole a chu wange moni don ni powaran in dai lo ta hlea mun then khata chuan darkar li powaran mu nuin darkar som pani lai nga angai ta thin ni in an soi hiala nimin pia lam te khan rengun le Mandalay nepi do khopui kiang te chenin ram chung zong zonga mayamit le tavik maya system breakdown a om le ni om takani nakina phei chuan fur ru tui pa ngai taka andon ma chu powaran khailak zual an rin thu ten soita deu dewa electric ber thataka om lo chuan abikin khopui lama hian nun phung a khailak na sa hle donani kan puan to tak ang khan Malaysia sarkar chuan NUG biak mai andu tinia pusai fudinan asoi ngai kha sipai council lam chuan engma ngai tu chiang lova soi ve mai antia April ni nimin pia lam khan Malaysia sarkarin NUG dor tur anga boruak leng velan du lo thu sipai lam chuan warning an lo chhuwa to ni Thailand ramri lama Myanmar hal tlante en kol tu berte zinga mi kum som thum chuang zet ram ria oma refugee le ram ri velami te hrisel na en kol tu ber Dr. Cynthia Mong karen nu chu South Korea lama om pol ni the May 18 Memorial Foundation le 2022 Gwangju Prize for the Human Rights Selection Committee te chuan May ni thum nimin khan choi moina an hlana choi moina an hlan hi 2022 Gwangju Prize for the Human Rights antiani 2022 GPHR Selection Committee chuan pisin thiai in pek na le na thoro puizia soin khovel mun ranga democracy system in operam tetan enton tlak takani antia Myanmar mi te mangai na le antana ain pek na hian democracy an mu theinan mi te ati chak ngein kan ring tlatani antibok ama hi sangkhat zakwale somnga le pakokuma piang karen mi sangkhat zakwale somriat le pangakuma Dr. Dikrizir chuak riat buailaya phusave tak chuti hunlaya thai ramri lama tlan veta ramria clinic hongchun zom ta zelani Reporters Without Borders ten nimin me ni thum International Reporters Day puala thuan chua China le Myanmar te hi media lama thok tu te tan khovela ramral tiberani ti an soi lea Myanmar hi ante na ramza le somsari le paruk na a omegani sipai council thuni na ponglak ma khan zale somli na a oma tuna a aya niam le dorin zale somsari le paruk na lama a om le ta a Myanmar ram aya media thok tu te ta na ram mon om lo hi khovela ramli nga vele mochu an lo om ome heti chung hian Myanmar ram chunga media lama ma la tu te hian thanhem ngai takin an nun na thap tak mi vinan beive a an mani om lo se keini takial po hian news update tur kan vai mai dona
PDF ram mu tenen an poimo na athumun tho mai Uzbekistan lama tangin nepido khopuya poisa siam na tur lekha tam tok tak phur lu ni Sipai Council thuni na pongla kani nu 2021 March ni somthum le pakhat khan Myanmar sarkarin poisa siam na ador ber gisek defrian chuan sipai tenun ron dan chu du lovin poisa siam na lekha supply thin chu atitop takmak mai khania chumi nu chuan mino na council hian an rem hriat dan danin then omram te hne na tangin hetiang lekha tha chi hi an cholut ta thina chung zinga chuan Uzbekistan hian a hlok pui ber mai thei mei ni thum nimin chhun khan poisa siam na lekha ton za deuh tho phurin Uzbekistan ramatangin IRA 4705 Boeing 747-21 AC chu nepido alo thlengta he thona IRA 4705 hi Iranian airline ta ania nepido khopuya thona tum hi thona zinvei wak ten an chelek thin application atanga zon mu theilo turin an ti ani arin oma nepido kal tur thu poi an son maya atopa nimin chhun lai pel hret khan thleng tarlol maya poisa siam na tur lekha an thiar na sa hle ni nan soi thona hi nimin tlai an ma ni Myanmar sana tlai da rukvel khan akir le ngal ni nan soi bok Uzbekistan hian hetianga poisa siam na lekha hi Myanmar rama hian voini thum lai athiar lut to ni nan soya March ni somthum le pakhat khan voi khata thiar lut to a April ni som pasari khan Fars Kashim airline atangin athiar lut le boka Myanmar boy hi anlo hlok pui ve mai thayani hi nimin pialam khachu ram chunga terrorist council sipai thi an zia om le veu mai rampum huapin terrorist council sipai zale somli le parukan thi ni nan soya an chin chia mai te po ala om nge inarin om boke khitit media in kamadon dan chuan Sakain region huam chunga hian tunlai chu sipai thi an tam thei khop maya bom nena an lo lam bun thin wa ni nan soi ati ole khati zong kha tun tuma Myanmar chanchin langsar sual kanan ti chot he chunia ato thengamin lo ngai thak saka wangin in za chunga kan lo me